Бүгін Ақбура комплексіндемін. Оштогы жаңы ачылған. Ачылғанына қанша болды? 2 жыл болып қалды. 2 жыл болып қалыптыр. Саламатсыздарбы? Бүгін ушул комплекстен дагы аялдардын кийим кечегин тартып көргөзөм. Бүгін күнгө воскресенье 18 июль. Азыр сатучу кетти, башка жагынан тарттым. Көрүүчүлөр үчүн канча болду? Бишкек Пекин, Канча баалар көйнөктөрдүн? Мыналар мисалы 1000 да, аксар 1,5 Пекиндики 1200. 1200. Бул көйнөктөрчү штапеле материалы. Штапелна Пекин 1200. 1200. Молодежный көйнөктөр канча? Мыналар 1,5. 1,5. Ткани жакшы. Мыналда Пекин 1200. Мыналар 1200. Базардын ичине караганда бул жерде таза дейт да кийимдер, сапаттуу. То есть сырттан караганда. Ошондой билбейм бирок мен мына сыртты көрбөйм деле. Спортивкалар канча? Мына Турцияныкы 2,5. 2,5. Мына 1,5. 1,5 сырттары. Туникалар Турция 900. 900. Тренч канча? Мыналар 2500 болот да. Тренчтер пиджак Турция. 2500. Куртка, пиджактар канча? Мыналар 1300 мына Бишкектики. Курткалар 1,5 Пекин. Бул көйнөктөрдүн кандай размерлери бар? Мына кара көйнөктүн. Пекиндики стандарт эле болот. Стандарт Бир эле болот. Канча расцветкасы бар? Сеткалары көп болчу уже. Күрөң кызылдар бар экен, күрөң кызыл. Азыр мына көйнөктөр модада. Мына хыбылары. Булардын 1,5. Размери 42-48. 48. Кофточкалар бар да? Канча булар? Мыналар 700дөн. Трикотаж эмелер. Пекин. Башкалар деле 700-800дөн. Мына спортивкалар тройка болуп кетет, 2,5дан оригиналдары. Бүгүн канча? Мына Бишкек 1000ден. Бишкекте да жакшы чыгарып атышат, көйнөктөрдү. Так, анда башка бөлүмүнө өтөлү. Булардын баасы. Şu 1,5 var. 1,5. Булар индийский көйнөктөр канча? Var 1500. Узун көйнөктөрчү? Bu göynekler içkede de var. Мына итальянскийби? Bunlar bu? Ага. Канча? 1000 bu var. İçkede de var. Узун туникалар. Ана азыр. Ne var? Şu anda ettasın mı şu anda? Ушуларды. Канча булар? 1000. 1500. Булар Nalar var? Bunlar dedim. Çınındaki ne hoşuma gider. баасы канча бааларындайсың? Bunların bağlar 1800 var. Nalar var? Bu çaktan na Мына азыр илип аткан астачык канча? 1800. 1800. Şu an 1800. Bunlar 1900'den türetiyor. Nalar 1500'den. Nalar 1800 bunlar da var. Bunlar 2000'den. Nalar. Вечерний булар. Nalar bol boyunca borgan fotoğraf. Булар ушулар канча? 1500'den. Üstünde bunlar 1500. 1300. Футболкалар канча болот? 400'den. Bunlarla sportifkalar var. Канча булар? 1500. 1500. Мына көйнөктөр канча болот? Nalar var? 900. Экен көрөлүчү. Naya var. Naya işte de setler de var.
Sayfa da olabilir. Mınalar. Şular ba. Kança dedin? 800. 800. Kançadan boltat? Kayseri sece. Dal boyu var. Na remeni menen. Lyon bu materialı. Yani bu Turetski Lyon. Bunlar 1800'den. Var 2000'de тоже turist sanatı. Markada Turetski futbol, Turetski штапель. Турецкий штапель kança? Uzun giygenleri var. Bunlar 1800. Bu da тоже kalmadı. 800 var. Двойкалар, фабриканкалар. 1600, 2 Kartı desin? Guajunuk bunlar. Konşu. Guajunuk bunlar. 1600'den 2,5 bin geçeyler. Öde var. Özüzlük Özüzlük patşık narkı tutsan aslında aralaştı alganda. Balları kança? Bunlar 1500 geçeyim. Tunika средний размер, длинасы. Марлевка, маркасы olsa Turetski штапель. Bugün Kaç dolar jakşı. Var oşo bu beşerni 1,5 milyon. Arganda var. İndiyski. İndiyski bar mı kaysı? İndiyski. Malar kança şular? İyi şular kança? Şöyle Indian. 2500. İndiyski штапель. Kaç dolar jakşı. Нарядный. Bu tunikalar kança? Alan kaçan? Benim uçsa. Bir musluk gel. Kıbı. Na свет стекломен. Kança? 1400 да? 1400. На жатка материалы kança? Şimdi şular. 1300. Дальше кетtik. Распродажа deyip. Kança болып та распродажа көйнектер өзün. Bunun satışta жоқ екен бұл көйнектердің. Мен өтіп кетейінші. Пожалуйста. Осылмадан кетіп көрсетпеден ғой. Мұндағы есі жоқ екен. Қандайсыңдар? Көйнектер қанша болды? Гороховый. 1600. 500 дейді. Бұны айтып қойсыңдар? 800'den. 800 юбки с запахом дейді 800. Шымдар қанша олтады? 1300'den. 1300. Кофталар Koftalar 800'den. 800. Көйнек 1,5. 1,5. Şu көйнектер да? 1,5. 1,5. Футболка қанша олатады? Футболка 500. Бұл көйнектерші? Мына розовый. 1100'den. 1100. Ошо 40-тан өдөсүзүнө боло берет мына. Бирок ырасы сонун көйнөк, размерлер. Мына жер коюн, мына ремени менен. Размерлери менен. Ана мына дагы же сонун көйнөктөр. Новинкаларды көрсөтөйүн азыр. Ооба. Эмелерди көрсөтпөй коюн. Мына светтери же сонун. Мына светтери. Бұл атласный материалы. Ошо атласный. Анан эми мындай жөнөк. Бұлар новинка көйнектер бе? Новинка көйнек. Қанша? 1,5-дан 2,5. 1,5, 2,5. Стандарт па? Стандарт емес размерлер. Қаншадан қанша? 44-тен 54-ке. 4,50. Мына көйнек қанша? 2,5. 2,5. Қырғызстан ба? Кыргызстан. Қырғызстан. Бұл да Қырғызстан, а? Шулар бұл новинкалары? Моделін көрсеңдер болады. Бір жарым? Корейский. Мынандай ветровкалар бар екен, 1,5 мен. Ұзындары дағы. Цвет тұшындай бақ. Алғаннан көп араны манекенде қызыл. Ақ, қызыл. Кофталар қанша? Мыналар 1,5'den, бұлар мынал 850, мыналар 750'den. Спортивкалар бар ба? Летний. Спортивкалар мыналар бар. Жең қысқалар. Қанша? 1200'den. Мына 1300, мына 1100.
Алар 1100'дөн наркалар. 100. Футболки канча? 500, 450, 600 Pekin. Bunlar 550'den uşular. Bunlar 600 Pekin'lik. Ушул Акбура комплексинде, торговый комплексте бут кийимдер дагы сатылат экен. Алар канча? Алар кроссовкалар 900, 500'den başlaат. 1600, 2000. 900'дөн 1600-гө чейин, кроссовкалар. Мыналар дагы ошондой. Босоножки, туфлилер канча? Босоножкилер, турецкилер 1800, 2000, 1,5, 1200. Ушулар канча? 1,5. 1,5 ба? 1,5 буларчы. Алар комфорт кожалар 2300'дөн. Бул как Туркия? Ма босоножкалар канча? 1,5. 1,5. Маскеточный канча? Легкий. 800. Балетка 800 сом. Булар канча экен? 1,5. 1,5 ушулар балетки. Канча экен ушулар? Булар 1000 сомдон, 900'дөн. Булар турецкий тапочкалар 1,5'dan. Буларчы? Булар тапочкалар 1000 сом, турецкийлер. Ушунун эле арзаныраактары бар. 1200'дөн булар. Ушулар канча? Конверслер 1,5'dan 1200'дөн. Мыналар ботинкалар кожа ичи 1800'дөн бар. Кайсы размерлер бар ушулар? Ушулардын 36'dan 40'га чейин. Кеталар канча? Кеталар 1200'дөн булар. Конверс деп азыр жаңы чыгып аткан кыздар кийип аткан. Ну, серый башка цвети жокпу? Серыйдын цветтери бар, черный цвети, серый цвети бар, молочный цвети. 1800 дедим. Турецкий. Ушулардын пекиндери бар алабы. Пекин бар. Ушунун эле Пекин арзан. 1300. Туфли Калидинки булар 1200'дөн башталат 1,5га чейин. 1000 сомдогу бар. Мисалы үчүн айтсак 1,5 1200'дөн. 1200 1000 сомдогу бар. Мыналар 1000 сомдон. Мыналар. Малар канча? Алар 1000 сомдон. 1000? Кайсы? Булар азыр кроссовкилер, вот азыр мода болуп атканда изилер деп коюп 1300'дөн скидка алат, 1,5'dan эле 1200 кылып берип атабыз ушулардан. Мыналар 900 сом. Мынал турецкий бут кийимдер 1800 кроссовкилер. Мыналар турецкий, 1,5'dan летний вариант азыр вот мыналар чыгып атат, жакшайбай, ушулар чыгып атат. 1800 да? 1200'дөн алар. Мыналар 1300'дөн. 1300. 1300? 1300. Мыналар турецкий кийим 1,5'dan. Ушулар скидка алат ушуларга. Канча болот? Азыр 1,5 болот. 1,5, 1200, 1300 мыналардан бар. Чоң полный кроссовки. Мыналардын баасы канча? Булардын баасы ошо 900'дөн 1500, 1,5'га чейин башталат. 900'дөн 1,5 сомго чейин. Булар да ушундай да? 900'дөн 1,5. Мына Сары алар 900 сом. Азыр эмеге налета эме арзанда скидка бар. скидка болуп калган. Канча болот? Алар 1800 ал турецкий Dolce Gabbana. Ушул Оштогу Акбура комплексинде скидка болуп атыптыр. Келсеңер болот ушул кызга. Келсеңер болот. Burada girişte Кире бериште оңго болушат.